Africa sosi aike bumbi ti a comité national olympique ti kodro ti Africa sunduna ke aknoa si amuni mungo kango tu so na gbiati kodro aike ndali ti ngangwa kusala sosi lo sara ndali ti siriri dutingo ndo ko ti a wabe Africa sin na ti matanga sunga asoro gbiati kodro tongana président d'honneur ti Senoska singa kojo mamati be Africa ti na Marguerite Touadéra asoro lo tongana marenti ndukusala ti Senoska sina akongo eso lo sosi lo kemokozi ti Senoska lo fana gbiati kodro a wanguru kwati kodro ti be Africa sosi atiringangu si akini na aparata na kodro ti be Africa na yati angiati a wanguru ndingi na ndingi aike meni ngo eso si amuni ti tene afa ngangu kwa sosi a wanguru so asara na yongo na nduzu bendera ti kodro ti be Africa na nduti dunia mobimba singira mingi na kota président ti aknoa so akana tete ndege tatimbe Mustafa Berab so na comité de fait abandonné ti kwaso isara ti awangu mais aussi abela yemi mingi so isara hériti à Centrafricain Maseka ouais ça la profession donc beti ya kanaja ni dami yeti bonda awangu tikodotie asuko ya kundala sarasi parce que wanguru swali ya transport na tikodro sara ndio na kodro mingi akatenti lengo songo akatenti kwengomba akatenti zoko kwa sara ngamu ton kodro ti amu tapande ti wanguru et voilà parce que akatenti mangotere akatenti de la kwembati akatenti de sara ngamu et puis akatenti butimo na ita sewa donc ton ibumbi a valeur sur quoi soit que na yati kwa tu lila vile kota nyingi sera gamuna bi kota paratati siriri so lila muni a jeunesse collective awa collective tena gamuna tapale tidi tedemisa ambagenga ala tisa militaire les gars président d'honneur ici en Oscar so la tenbiani a Djarabe le président d'honneur a Mungala mais aussi responsabilité c'était là ça ouais c'est parti au Bimba a Mundo ti South Africa et qui n'a pas les bien a Wanguti Kodoti à la grande journée d'outil Sango Wati à la grande aussi la Belaïso Atia donc les mois de quoi Kodoti a fait ça la yeketi tena na waran jomi ndo jomi asta na iti tena watu wa nguru abona alingi fanala so na yati matanga sunga le sosi le kemokonziti agnoa le muna kojo mamati be Africa ti na Marguerite Touadéra mbeti sosi asorolo tongana kojo komokonzi ti commission africaine so abateneti égalité du genre singa gangoti mokonzi agnoa na kodoti be Africa aeketi tena kimba kusala ti maboko na maboko sosi andu kusala sosi akesarangati wanguru ti kodoti Africa aekena ni na popoti be Africa ngana mbagi ya kabati ya kusala ti bumingo tere ti fani bale utana useti awa badalezo ti agbakodro ti Afrika a tondania we na Dakar na likodo seti Senegal na bikwa okoso kasi losolo eki mokonzi ti awa badalezo ti kodro seti be Afrika so ki pakara simplice Mathieu Sarandi agoda ti kokapa na yani Donald Water na bageti Dakar tafango mbiti simplice Mathieu Sarandi makunzi tindo kwa watu kwa badalizo chikusi be Afrika na zukwesu si mpokotilo akokapa biani na zingo yanga chikapa chifani baluta na ndoni use ti ndo kwa badalizo chakolosi sakitenanga chimundu fronzi
na zingwanga tikapani akusala ni kwe abagigi na nduchi tenji pikango patara na nduchi li mama tene susi abaten chakpali susi dunia ke ona yani nga na nduchi tene tia watu kabadalezo ligi yako na tenji chungo yamba chikusiti Afrika akimeli mama tene susi apika patara na nduchi tena sako si akiri na siri nga na mango tere na chi dunia mobimba susi abanza tene kpali anga chi tene ona yani na nguchi kutaka pacha kusala ni makunzi tindo kwa watu kwa chibadalizo tibe Afrika kutafango mbiti Simplice Mathieu Saronji amutene so dunia mobimba kwe tiye mingi akiyengere kodoroni me iso ka wabadalizo ikawa yangati a peuple ti yokonoko nyela ilimiti sara ti mungangu na nguru biati i na biati kodoro ti i ti tene ikiwara lege ti tene dunia kwe akira dutina siriri ndatiso bengolingo so ikegbo ikegbige akati tene isara kusala kwe si siriri gana yati kodoro gana yati Afrika mobimba pale na kasoa tonaba nduru na ige na Sudan pale ageda ngana ita ti inga ti RD Congo nada ti Rwanda kekete wulu akada popotiala nga na Guinée Bissau pale ageda yini tona yesi akodoro suku akatrianga ti munzu Franzi akodoro ti Afrika nga bani akada pale i sika wa badalezo kusala ti akati tele isara yen si asirira kiri na kodoro so si Afrika limbiti mai ba pikango patafika tipika gesola na Dakar sola ni mufade tapande ti République centrafricaine mitena kitone gibeti après yeso Afrika mobimba sara na tereti bendo ti gigi ti terasirira kiri laso na yati kodroti na bengango ti kota wa pango biti fo sara kansh toadera ili migati saranga na yatambira kodronga okona oko si sirira limiti gana bibanga nguti Afrika tono yeda biani ti terasirira gana mbili kodro okoti ba kodrozo lo limiti saranga ba danila bitenala yeso la sala kodro ti mi République centrafricaine bi munara singila ala yinga pa ke ti mi ti bitenala kodro ti mi laso kodro ti laso kodro se ti bi Afrika ke kodro so sirira gana siriri agida alimi kweti tena ide kongo nani itombela nani na la so angmagina ngere bibe ana yinga tela tena ko doti angmala ko kodro so kwali agida non la so na be Afrika kodro agida biati kodro na gouvernement lo ko tawa fango mbiti fo sala kan to dira lo sala ngangu mingi il faut bitena fo mingi tena ba lo sala ngangu mingi legeti bango ndo tulo la so sirira kinga na be Afrika akati ti gondani akutazo chitako kapa na chikuta bumbi lingosu fadina Kongo ndati bumbi lingunia ala kisijani na mbina gera tene so kana tene recommandation susi ala kimuti tena sana kusala tikir na piko akpalti seduti na takro susi akitenga chimunju fronzi Esifadiso na sango ti gbengolingo ibaso kozo gbenibia pakara Felix Moluwa agudati yamba na kubuti kusala tio na ndapele so mbeni bumbi iti kunduti apendo ti gigiso akisala kusala ndali tinzoni duti ti amolengeti contre sondo ireni atene OIM so na lini akipakara Mohamed Abdiker ndali tsasango brise de valeur watebo aitenati ako jango ngati ndapriso ti lango ti la sosi ko jubwingwa mokoti gouvernement ti be Afrika pakara Felix Moluwa ayeda tipika patara na loso itilo eke Mohamed Abdiker solo eke mokonzi kubu ti OM solo ke natambula ti kusala na koroti be Afrika watu kwa ti OEM so fadeli na teresi lo ya pakara Aissatu Cissé solo eke te mokonzi ti kubu ti ndokusala ti OM na koroti be Afrika tambula ti kusala so alina ti akamba ti kusala so amulege tete na kwimba ateneti kusala ti maboko na mboko na popo ti gouvernement ti be Afrika ngana OIM. First, I wanted to thank him and the government
mbiye ko jonu kwe ci kiri sigira na gouvernement ci be Afrika ngana ko jogbe mukunzi ci gouvernement be Afrika Felix Molowa ndalisi solo yeda ci yamba ilasu inalo e pika patramingi na dosamina kutatene ko jonu kwe bi tonda ci tene bi Kongo na ndochulo ndaliti sorongolo tongana ko jogbe na peko ci ngushu laso e tati pika patana ndochi amina legi sosi wala ndukwaso kisa kusala da alingwi ci sara na munga maboko na kodo ci be Afrika ameni a kwaso ki sa ci tena mulegi ndalchi maingo ci kodo ci be Afrika na ndochi tena ci ala sosi yake na kodo wande akinga atene ci ala sosi yake na cha kita kodo atene nga na ndochi atene cha makati kodo ci be Afrika tongona nsilingwi ci sa ci tena kodo be Afrika aga walumbe na yachi pikango pata na azu susi akbe akodo chala. Central African Republic been surrounded by so many other countries. E dabetala su kunduchu mswake saku sala tona iti bendo gigina koroti be Afrika aikemeni wangu mwangoboko na gouvernement koroti be Afrika na ndoti atene ci akpaleso akesi na azuso akpe andu chala ngati mwaboko ti kanga lege na akpaleso si azu aike wara wala so akpe akodo chala aike wara yo kengbene na koroti be Afrika ngu mingi OEM angala ko ci mwaboko na kutosi kodo tenchi pimango tenchi siriri na cha ndosi azususi akpe ando chala na mungo mbuku nala chitene ala ki na ndoso ala ikeda timingo techi la so agabiani na peko chi sugu vomo chi be Afrika akesanga ngu chi ya na nduzu a tenchi pimango tenchi siriri na blendongo chi konomi chi kodo chi be Afrika. Benisanguso kinagwechile chiegi dunia mobimba asipila laso matanga teneti a pingbango yechi kusala nila si laso ndo kwa binegbi swabana ndo teneti dengo buze agodati lekere menikapa chivuango sango ngana ti manango finingo bo ti kusala na aiso angoroye daliti sango iwa Junior Prince Maliavo ndali ti sepelango kutalango so ndo kwa benyo bia so akibandu na ndoti dengo buze agotile kemeni kapa so abumbi ala so ki debuze ala so ki na liti akotando kwa awa manango meti ala kwe aduti na yati kapa so na yati mungo teneti lolo so lo ki benyo bia lo fati lolo teneti metrologie ake so aketonga na gunda wala kota pupu so ake mai teneti ekonomi la so lango baluse tize time na nguo koko na lango so dunia mobimba akesepela lango ti mythologie na ngati mundu frandi tena mwangi kwa inga mythologie ake yeso akenduru na yi na leketi kwa so singuru bia ke sara na baga ti ministère du commerce na ti industrie mythologie akemeni kodeso azana sese ni dunia mobimba ti ba nzori kumba nzori kobe so amoni ti kodro ake voni to na so amoni kodro inga na negati bango muti biati kodo professeur Fosse Ankonto Adelanga na cause bele bia Felix Molowa ndokwati bembati de mobuzi ya sara kwa lakwe ti batamo ngeti kodo ndali ti nzoli ko bena nzoli kumba méthodologie ya ke yeso si ake balege tene est-ce que akumba so si akana leti gara est-ce que poani akana ligeni est-ce que a mesure akana ligeni dila akusala so kisala na la ko akati tene iba tambula chakumba na koroti si amule ngeti kodwa limite na wala passe na libebe na pekoni ala so ainga yembwimbi na ndotie so ala godati fa tongana si alimbiti sarasi teneti métrologie agaye so amungangu na teneti dengwa buze nga amai teneti andu kwa dengwa buze na legeti kango akumba na kodro wande akangi yata la kete ala godati guli na ndoti akpale so ala wara titene ala munisi ala sara agatungana meni ayeso a ireni ak recommandation titene ala fani na bageti ngorobia ngana awa mungo maboko métrologie akeyeso abadi azuso asara science wala akonde pepe mais agayeti azukwe bangati akendali nila ekonomi akemai nga akipenga
nganambagi akapati akusala ti bumingo tereti awa dingo buze tifani osio atondani na biko okoso awe na gbata ti bongi susi aike gbeni gbia sabona no teneti kusala ya pakara ani Michel Mwanga si agudati ziliti akapati a kusala so divino kekisi ngana Rodrigue Feitem dalitia sango. Kapati fani oshoti chimingo terenda liti akwa agwe akona nzeti salango kwa so atondani na lango umeneti nzeti bila uso simanga tene so asoroninda liti ngu so aike batango terenda liti siringa na ti maingoti azona be Afrika lango ti matanga so binigbe so ike batene ti kwa agoda ti tambula ti ba aye so ando kwa awa dingo buzenga na ala so ike munga kwa azana gigi polele ti sara sabango ti akusala tala akona oko Biati Kodro a dans le 6 mai, c'est ça, a lancé Mois du Travail, édition 2026, 5e édition, c'est-à-dire Mois du Travail à Wangoku, qui était bébé là montant le Nangoku, donc Espoir Haïda. Alors, on a particularité à Neso Kenya, particularité à Neso à Kesosi. Biati Kodro a gâti lancé Mois du Travail, l'Ongba le lancé aussi. Formation, 2000 jeunes sont à la formation dans le projet y compete la Banque mondiale. Et aussi l'enseignant aussi la main tendue du professeur. Ceci à Kemeni Kota, comme ceci Biati Kodro a Zana c'est le ténè ni tu formé encore à Mlengeti Senge Tenala du Tuapé. Tu t'es là, tu n'as pas droit alors qu'il y a une formation. Fade sur le monde yanga gouvernement tenait. Il a formé, il s'est en 3 temps, ni la ni la main tendue du professeur. Il préparait là d'abord la phase na kota. Il préparait là parce qu'elle a kodroti à ou pendant la même temps. Donc il faut ça dans le changement de mentalité. Avant tu tenais à la guasara formation tu métier là. À ça mal changement de mentalité. À ça à théâtre, à sport, ça y est développement personnel. Tu tenais à préparer la peinture. Tu tenais à gâter ça en formation. Attaque et formation tu BTP c'est maçonnerie ou tu kango entrepreneuriat warati maraîchage lungo lecha kobe agbudu wa ceux qui te la kula kwe nga waranati boa so fa deso kodoti ya mosoroti biati kodora itebe il préparer à main d'œuvre tu tenais non so igati kodoti ati mai kanda ina main d'œuvre alondu gina kodoro wanda pe ikidariye contre kodoti ya ke ngangu kodro sa ki yamba awande ikidaye contre la aqua pe mais il n'y a que diversité na richesse le mais inga il doit s'y tenir il doit s'y absorber à mon sorti kodroti. La kwena sanguti manangoye ndukwa gbinibia sabana nduteneti dingo buze agodati lekere na bikwa useso meni kapati manangoye ngana chifangoye na ndochi afini angobo ti kingonginza obedo kwa milenga na blonde bombi dalitia sango. Manangoye chila so si abumbi a kutazo so si alakina ndochi ando kwa ti dengo buze ngana awa mungu maboko so aike na ndotene ti akpali ti koforo so si ala so si alake debuze alake wara na ya ti pikango patarani awa manangoye so aguda ti tene a tombela nala na ndochi tongana nye si molimbi ti tene mo wara kredi nga tongana nye si molimbi ti tene mo bata nginza wara mo sarameni pialo ti tene mo wara nginza tene ti maingo ti ando kwa ti dengo buze na koto sisi ti be Afrika adu chichi ala sosi ala leke kapati manangoye so ala faso manangoye so aike ti tene a mulege na ala so kwesi ala ike debuze na koto sisi ti be Afrika ti tene ala inga tene nzoni na nduchi tongana yensi mo zumo limbi ti tene mo debuze nga tongana yensi mo limbi ti tene mo bata angiza so kwesi mo ike wara na mungo tene ti lo solo ike chargé de mission le bigongo mingi na nduchi ala sosi ala leke kapati manangoye so si lo balo tene kapati manangoye so alimbi ti tene a mulege na ando kwa sosi aike debuze na koto sisi ti be Afrika ti tene ala mai laso ibundi de matin tono iba kete awa dengo buze ti koroti sa tene na yanga ti mundu la PMA petite moyenne entreprise ala gena pali mingi pali ti ko jini ko ala inga ti le ketera tala ndir pepe ti inga wala ala ke kete ando ti dengo buze wala ko ando ti dengo buze pepe
mawani marge souci azana koroti isa ira tene guichet unique de formalité des entreprises mingiti awa dengo buzeti kodoti akasar bien alicha e yesu kwa akasara akabuna le ni pepe ala ka ko na ndoti andungi zati kodoti wala banque commerciale tu place tu unda crédit e ala ka wara crédit su pepe asar c'est akusara su kwa akasara ali miti ko na ndu su pepe donc ni la ndoti kusala ti ministère du commerce il faut lasso mu mambako na wa dengo buze ti koroti ti fanala legiti so ala limiti sara si ala limiti joni ala duti joni na wa dengo buze si ala limiti wara legiti unda mena koforo ti tana ala mai na kusaka ta yeti fanala so kapati manango eso aike tongana men kapati pikango patara na popoti ala so si ala ike debuzenga na ala so aike awa mungo maboko ti tene amai ndu kwa ti dengo buze na koto sisi be Afrika. Minsangu swaki na gbetile tige ketiso bumbiti be Afrika kamba maboko na bumbiti awali awa dingo buze tiko city be Afrika tundo irini fafika agudati lekere na biko useso mini kapa titemingo terrain ngati bumingo oko sun akina popota la susi aki awa dingo buze ngana ala susi angbati mana mbeti na kodo city be Afrika Junior Prince Maliavo Dalitia Sango. Timingo tereso abumbi amaseka so ke debuze na kodro sisi be Afrika ngana kodro wande amule geti tene akpimba apialoso amaseka so akisara na legeti batango ayeso akingowazu ngweso amule gena maseka so titene ala fanzuna pialoso alimbiti ba ayeso angowazu titene ala wara anzuni amungo maboko isara meni concours ni isara ini na docha banda terrain isara nga bouche à l'oreille donc abasika ni aga ala déposer candidature isa meni ko je présélectionne apekoni organiser meni concours soit la sara tonga somochi akaton donc ala bumbi na groupe ala travailler ensemble na pekoni i analyser a profit ala i sélectionner qui 40 na yane a 40 so a composer na amasikachi c'est bongi ngana masikachi c'est mbaiki c'est moi là la maison d'entrepreneur a formé là si a gana là jusqu'à nango so si ala quoi na ti groupe ça là ni a quoi formé quoi coopérative si ala na c'est la balazo il présenter à 7 projet sosi asigi na produit sosi asigi la sociale ke bantu nangoti pikango patara so abati ngotene adutida so afangangu so amasika so alimbiti sara teneti nzuni mungo maboko ngala teneti ayesu akengoro azu économie verte parce que aki na tu fil d'actualité inga kwa ya tumo men objectif à obtenir d'ici 2035 parce que il a ce réchauffement climatique mais une vraie problématique par rapport à l'écologie il peut il développer contre ils sont il détruire parce que à cause aujourd'hui il industriel c'est ça gaso à détruire agbacha mingi à cause néfaste dans d'autres ICC na à cause néfaste dans d'autres zonga quoi donc économie verte c'est que il peut lier économie nga na économie il peut il va quoi ci sarangoni il va nginja et puis protéger environnement chinga quoi njoli amasikati ko ci be Afrika actuellement ala quoi ala buli tala ngala ke na pendra idée so si ala sigina na giga en tant que association be Afrika kamba i unda na a mambo cha diaspora quoi soit que na c'est petit poto autre pays soit que na moyen na la aider jeunes aider initiative jeunes à kan njoli mingi fanala so kotati ngo tereso amundangu na teneti konomi ngana batango ayeso angoro azu na kodosi seti be Afrika aikimpialoso amasika tikodoni amundangu tala kwenga na ala so akina kodo wande titene ala sarasi ala tikodosi seti be Afrika amai na legeti teneti kangango legi na ayeso akebuba andoso azu akeba ngati kwenga amasika so akisa kusala nimbene asarangu ako awe Nasanguti wangoro ake fadina ndapili su lango bali oko na gumbaya tinzeti bila vu tingusa kuse anduni balu usena o manaso eke dasi agodati fapulile akapati akusala su ake tambla anenda jikuta timingo tereti bubongo kanguchu wanti akodro ti Afrika Junior Prince Maliavo tena kinangachimo
a tirage au sort ti kangu ti wati Afrika kan tingusa kuse balu senandoni mbamba abagigi biri na Caire na Egypte na popoti abumbi bali ushu na miombe so akangi yatala na yati abumbi bali akona use so alake ushu na yati bumbini ala so akimuti ande na kojo ngana use kapati yati abumbini alake warande legeti guna kangu ti so na groupe A moke wara bumbi ti Maroc, Gabon, Niger, Lesotho. Na groupe B moke wara Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud. Na groupe C moke wara Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie. Na groupe D moke wara Afrique du Sud, Guinée, Kenya na Eritrea. Na groupe E moke wara Congo RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe. Na groupe F moke wara Burkina Faso, Benin, Mauritanie na Côte d'Ivoire Africa. Na groupe G moke wara Cameroun, Comores, Namibie, Congo. Na groupe H moke wara Tunisie, Uganda, Libye, Botswana. Na groupe I moke wara Algérie, Zambie, Togo, Burundi. Na groupe J moke wara Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie. Na groupe K moke wara Mali, Cap-Vert, Rwanda, Libéria. Na groupe L moke wara Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau. Abamarati bazubongi ala kinayati groupe F. So moke wara Burkina Faso, Benin, Mauritanie. Ala ki wara ndelege ti gona kango ti mwe ti Afrika. Tingusa kuse balu senandoni mbamba so. Burkina Faso so ke penga bumbi so lo wara ti lo. Lege ti telo pika kango ti mwe so bani atu titi Mauritanie. Ngana kodose siti Benin ala wara lege ti pikande mbongana. Abamarati bazubongi na yati anguso a on awe. A phase finale ti kango ti mwe so ake twande ndani gina lango balea kona gumba yati nzeti juin. Asina lango bale akona mbamba ti nzeti juillet. So andemboni akibagigi na Kenya na Uganda na Tanzanie. Esi fadiso na kota sanguti na pikoti susi biachi kodro Foster Archange Toadera akiri ya sorolo ti mumbata ti kozo bini bia ti fani use pakara Félix Moluwa agoda ti mutene ti fabi betilo nga legio kotonga suti fa ngia ti betilo izlegi na la ti bali monandoni na yanga ti brise de valeur wati bonga legio kotonga so ti mibizia la we alangmazumi.